And we're back for a new challenge. What is Jaden? Bean? Boozled! Boozled. Buzay, So this is the Jelly Bean Boozled, and this is the 5th edition. So shout out to Mr. PJ Baichong for giving us the idea. So na siya libre nga wheel, so we need to spin the wheel para makabalo mayon sa among bunoton na bean. La 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 la. So may mga puan diri no. These jelly beans may look alike, but they could not taste more different from each other. For example, this green bean, the other is a juicy pear. It tastes like a juicy pear, and the other one is a booger. Nagikulbaan ko sa booger. But before that, we need this pangsuka and tissue. Isa ang makakaon sa kugmo. Wala may consequence kaya ang pagkaon pa lang sa other kind of bean can consequence na. So good luck kinsay mo suka. Are you ready? Jaden, are you ready? Do you like this game? Yeah. Mag-start na may so alinudat. Exciting na. So isa man na So isa man na mo. So will first. Ako, kasi lang kugmo nga flavor ibang dishwater And birthday cake na. or birthday cake. Sige, lagi kulbaan ba yun? Wala ko nagtatluban. Baligyan ni. Hindi makaon. No, we're not. Nagduha-duha may ipadayon pa ba namo ni? Nakamalas pa na ito. Again. Marshmallow Or, stink bug. magod ka. Mommy, did it have a real one? Itong bug. Itong sa Pilipinas nga. Jen, don't eat. So, yup. Patay, si Diretso yung kasuka. Gabay lang. Marshmallow kita ko ah. Mas ang kwan, stink bug. One. Oh, even, wala pa ako dyan, grabe niya consequence. Grabe. Oh my God, mo rin siya katong kagkuhan ba? James Corden na, fill your guts or spill your guts. No. Wala kayo masimutan. Unsa? Musimutan. Sugar Did it have a real one? And, or juicy Mommy, pear. Diretso pa. 1, 2, 3, go. A few moments later, one eternity later, eventually, meanwhile, Ibog ko kong lamig mo, dili. matalaw na ko dati. Ang ani bang lasa sa kugmo ni Unil dati ako natilaw. Kugmo gud sa. Wala kay lami nga i-suggest by Chong. Kana bitong dili may magundang og pa-video ba kay lami kayo. Next round. The best ang mga suggestion ni by Chong. Uy. Chocolate pudding And, Chocolate pudding? or canned dog food. na, matag-iroan niya. Una ba? Puro wala, pag yung katilog lami, ani. Jaden, go! Have a real one! Tissue. Dog food. Gusto mo na, ginahinay magkakaon, ha? Jaden, get Paa ka. Ipadayon pa nato ni. Pila na lang man Amo ko padayon pa na mo ni. Nagmahay ko ano ni apil niya ni. Pagpalit payahan niya na ba kagatilawan na.
Next round let, ilabay na imong nasa imong kwan. Malasan mo dagpili eh. Gusto ba manungula na pilian? Uy, yellow, orange, strawberry. Dead fish. No, oh my God. Strawberry banana smoothie or Mura pag nagkaon og raw nga fish. dead fish. Wala na storya. Isda. Mura tong pagkaon sa flower horn. Tikisan. Dili naman na dula to kay mo naman ang feel. Woo! Grabe! Ilawan na yun na. Tarada. Buttered popcorn or rotten egg. Egg. Wala pa ko katila og lami. Oh, yeah. Unsa ang lami? Popcorn, ano? Buttered popcorn or rotten egg. Bati din. Popcorn, at last. Guba magyapin yung nang. Nasago naman tanan. Go, 2-1. Kaya isa pala siya kakaog lami. Coconut or spoiled milk. Ano siya spoiled milk? Di siya paakchang. 1, 2, 3. 1, 2. Di siya paakbawan. Unsa ka Unfair ka ba? Spoiled milk? Go. Maro kayo ang naghimo ani. Murag wala may kuano. Naa may lami. Mabog gyud siya nga kuan. Naay lami nara na diha pero ala tilawan mo tanan mura kag nag-suicide. Next na. 2 more done. Tutti frutti lit. We're done with that thing. Tutti frutti or Oh, Stinky socks. Wala pa di ay. Hindi na ako doon. I don't like stinky stuff. Socks. stop. I didn't like Kanang pink. stuff. Mommy didn't don't like stinky stuff. Yeah, 60 stocks. 60 stocks. Go na. Malibog sa tabanong kung hanggang siya. Ang sa to? Stinky socks jud. Stinky. Wala. Binuang maning dulaan ni. Lami. Tuto na. Size 4 din. Puro mo nakakaaglami, diba? Take it fruity. Ano lang? Peach or Peach barf. Barf. Ano barf, Dad? Sabot na ng barf. Tilaw lang tagod kung bati luwa. Bahawa ta kasabot. O si barf? Tilaw makatilaw ra ka ana. Mahibal ara na nimo. Ma-discover na mo dito barf. Go, 1, 2, 3, go. Yeah. Ay, salamat. Ay, salamat. 3, 3. Mm. Maro kayo. Tulo ray gibutang nga lami. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Then mag-decide me kay tie score. Yeah. Grabe, wala nakuha sa video akong pagsuka. Grabe kay, wala na yung memory. Kulbaan masataan. Nasa di mga bugar-bugar na pulo. Muhanay na lang tani tanan. Dad, ayaw ng bubusik yung mas dili mo na siya worst. Worst good. Ikat lang na. Basta na. Hindi siya worst. Hindi siya limaho. 2, 3, go. Bugar gid siya. Bugi gid dyan. Bugar siya magkalapig sa bugar. Gusto kita niya pakaunog pugmo. Okay, tie score man me. Ah, wala ko kakaon. Wala ko kakaon ani og kuan. Kana buger. Ikaw lang nakaon ata ani no. Ayaw mo. So, kung kasi makakaunog lami sa mo daog na. Okay, 1, 2, 3, go. Go. Mommy, why you vomit a lot? Puta na si Baichong. Jaden, ask Tito Baichong. Tito Python? Yeah.
Tito Python is here? No. Again. Nag-suffer na lang mga ganita. Dapat naging madaog. Ay lang sa stink bag. Ay, grabe. Chocolate pudding. Canned dog food. Dog food again! Agoy ka. Bobby! Kung kinsa makakaanog lami, may daog. 1, 2, 3, go. Kasi may naghimo ani. Ikaw na lang tawag sa anime. Hindi na ako kaya. Dili, atong tuwaso ni nag-suffer na ta, dapat naging mo daog. Oh, Hindi kaya ka sa... buttered popcorn or rotten egg. Oh, popcorn to ko na tawag ganun. Okay. Wala gining pa isog-isog ba? Yeah, 1, 2, 3, go. Ito may gibinuangan ang lit, puro malibati lit. Isa rin lagi butang kuan ba? Upat kay. Isa lang ang lami. Isa lang ako na tilaw ang lami. Tabla na lang ka. Ay. Oh, dili kaya kayo na dali yung daog yan. Binuha man ni Baichong. Sadya si Baichong. Walay hotdog challenge dere, walay popcorn challenge, Sa mga klase walay challenge chicken na. joy challenge. So guys, wala na daw. Dili, daugon ta nilit. Peach or barf? Barf. Bala kami kasabot sa barf. Mommy, 1, don't flag 2, that one. 3, go. Aga, pinatabla pag yun, ming duha. Sabi ako, daog na ko. Nalipag nila, next round. Aptay. Namibi na siya. Kami siya, tinaway kung naapay nga na. Coconut or spoiled Di egg. ba siya tunga dad? Yeah, ito nga, nawa, asa ni Pabor. 3, for the win! Manima ako git ang spoiled milk dad. Kala Kasi ko mo daw, suka. tatutian ang nilit. Suka guni JD muna ba? Ano, natabla man tagangin sa pitch. Ala, ang Birthday cake sabon. with dirty dishwater. Rainbow. Okay, 1, 2, 3. Ah, gamay akong kaunan eh kay gamit pilit Di, ang paak din, dishwater. diretso ulit. Ang gani. 1, 2, 3, go. Ah, Grabe, patrailing po eh. Isa na lang dapat. Again. 1, 2, 3, go. Peach o barf na food. For the win. 1, 2, 3. Yes, baby. 1, 2, 3. man ang tani oy. Go. Grabe po din dula ay. Daog ka? Ay. Again. Tinan ako di man peach wala labay. Ah, Birthday cake na pala ay, dishwater. yung sabon ba? Mili asa yung mga das dua. Kung mapili sa mga kapildihon. For the win. Tik. Muna na. I'm the winner! I'm the winner! Imo ko ipapilis ko kapildiyon. Imo ko ipapilis ako kadaogon. Uy, hilot ako. Uy, hilot ako. Wala mo tang sabot. Karoon na nahilot. So baka umanta nagsabot. So guys, mo tong
Being Buzog Challenge, grabe yun. Mamatay yun ka sa mga kaunon yun nimo as in grabe to the highest level. Thank you kay Baichong sa pagsuggest ani nga challenge. Dating lami ah. Lami, awag yun mi magsisig yun. Grabe. So guys, see you on our next challenge. See you on our Wala na next. challenge. Uy, grabe. Don't forget to subscribe, hit like, and leave comment. Thank you!